Menta perlukan warak sepi ke kubur. Dakabor penting uputin neutrom hakapun kol. Katmakan sekun notion ong ke Amerika. Leng bakapun kol. Ya keren presiden ke Amerika Donald Trump. Baru presiden ke Rusia Vladimir Putin. Haka kenai tarik March. Kani kapun kol. Kadai sepang ka ega pelong selendet. Ya ke Amerika badi ke Israel. Pakin hirtmai ke Iran. Kabadai ke perlok jong ke Rusia. Kapun kol jong kini he arngut. Kawan hakamit jong kapratring March. Kadba ke Iran kadang soy kerteng yau kun jong Supreme Leader Ali Khamenei. Kumunong yalam batmai. Kani kapun kol kabane hadu sikenta. Kadai ke jekran kabankong jong Trump bat jong Putin hau nusnem arajar pun rio. Kaddu ke jekran jong ki gadai. Hau benai Disembar arajar arsan. Ke Rusia ke ong baka Amerika. Kasei ya ke jekran wat ya ke tama Ukraine. Ha ke jekran bau Trump. Uputin ukot ya ke Amerika. Panwanran okloy ke borsan bertei. Taulat taulenti ban donno ke jesuk ha Iran. Ki kenta hadin ha ka press conference. Utrom ong baka tama Iran. Kan sasange no shen. Utrom ong ka Amerika kala job ye ki strike ki bakongsan. Ka mission ye ki military objective ha Iran. Utrom ukamru baka Iran menta kam donong yelam syu. Na kata gadau kala jam khanam. Ha bakali utrom sepang Supreme Leader batmai ke Iran. Utrom ujubaba. Usuport ban penyap yo mojtaba. Lada kongu bat ke Amerika. Ong ke report. Ha gawi galiang. Ha kamit knai tring March. Kam ke Iran bakal launch ka missile attack ka balai pulai ya ke Israel. Nadu basdang tmah. Kisipai RIGC. Iran Revolutionary Guard Corps. Ki ong baki siat da ki khaybar sikan ballistic missile. Ki rangkat shiton ki warhead. Ka Israel haka knai tring March ka ong. Yap uwe briu. Arngut ki bamansau haka attack cluster warhead ke Iran. Haka juga sengi kata kadai knai trik March ke US military kumju ke pensyaba. Kispai Amerika bayap haka tama Iran kalakiu si kaprangut. Kubli sibun story telah London Walk.